بخمل وروشة شيرين وخوشة شيرين وخوشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخوشة شيرين وخوشة زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي دما خوش به تماشاوانین هیجان جارێکی din bi xelekek nû ji bername zimanê me em bûn mêvanê mala we. Îro jî waneya me berdewamiya waneya me yê boriye cînav. Di nava cînavka de gelek tiştên girîng hene. Em bihêvîne ku hûn cînavka di vê waneyê de bi awayê wê tewandî jî fêm bikin. Niha jî em ê dest bi waneya xwe bikin belê şagirtin hûn jî bi xêr hatin. Niha jî em ê waneya xwe cînavk ya ku di waneya me yê borî de me cînavkên xwerû birin cînav pênasa wê û awayê wê xwerû niha jî em ê awayê wê tewandî bibin. Em bihêvîne ku hûn baş bala xwe bidinê de û sûdekî baş wergirin. Niha jî em ê pênasa cînav carekî din dûbare bikin lê belê hinek tiştên nû ser wê pênaseyê ve jî zêde bikin. Ji xwe mijara me waneya me destpêkê çi ye? Rêziman e her bî jî. Destpêkê em ê waneya xwe destnîşan bikin. Wane rêziman mijar mijara me carekî din cînav bikin. Mijar cînav cînav pênasa me got cînav di nava hevokê de cihê navdêran digirin. Ji ber vê yekê jê re cînav hatiye gotin. Lê belê niha wek agahiyekî nû em ê servezê de bikin. Di cînavkan de çi heye? Di cînavkan de jî zayend, mêjer û tewang heye. Zayend me got cins ne? Nêr û mêtiyê ji hev nas dikin. Mêjer dîse hejmar e yekjimar û pirjimarî û tewang tewandina navdêran. Tewandina navdêran. Em niha pênaseya xwe binivîsin. Me got cînav di nava hevokê de cihê navdêran digirin. Cihê navdêran digirin. Ji ber vê yekê ji ber vê yekê jê re cînav hatiye gotin. Jê re cînav cihê nav hatiye gotin. Havoka me bidawî bû. Em ê niha agahiyekî nû servezê de bikin. Di cînavkan de zayend zayend behnok li vir behnok denivîs. Zayend mêjer û tewang jî heye yan jî hene. Cînav pênasa di waneya xwe borî de jî me hetan vir ok pênase da cînavkê lê îro agahiyek nû û girîng servezî de bû. Cînav pênase cînav di nava hevokê de cihê navdêran digirin. Ji ber vê yekê jê re cînav hatiye gotin. Di cînavkan de zayend mêjer û tewang jî hene.
لفر داچکا جی که من گرک امسر و زیده بکن دی جیناف کانده چه هیا؟ زایند میجر و طوان جی هنه نها جی امی جیناف کن کسانه این طوان دی بدن ناسین وانه می بوری مین خورودان ناسین نها جی می طوان دی جیناف کن کسانه این طوان دی جیناف کن کسانه یه طوان دی ما گوت چو اتیا طوان دیه؟ هر بیجی نافدیرا دی طوینن طواندن چیه؟ چه دکه؟ طواندن وی ناوی دی طوینه وی ناوی دکه رزمانی دکه اعراب زاین داوی دیار دکه میجر آوی دیار دکه ام بیجن طوان گاوی جی دیار دکه تو جلیکرا تواندن هاتیه تو جلیکرا تواندن آندی اف پاشگیره که کرمانجیه وانه توانگ تبی را دما مبر توانگ نه مگود اف پی وکه مدودانیه جه رایکا لیکرا تواندن تو او پاشگیره آن کپیک هاتیه نها جی لیور هاتیه گوهرتن تو واندی لیور آندی چه بویا او پاشگیره که نویه جیناف کن کسانه این توان دی اون هفت جیناف کن چونه؟ من تا هر بیجی وی ما و وان هر بیجی نهاجی لور ام باش بالا خو بدنه ده من دیسه کسی یکم کسی چنده؟ کسی یکم تا کسی دویم وی کسی سیم ما کسی یکمی پرجمار و کسی دویمی پرجمار او وان کسی سیم پرجمار من چی کریه لور؟ ام وك جيناف من خيالين بردينن من أزا تا دويا وي تيا أوا ما أم و هن وان أو ليه لفر أز هاتية تواندن بويا چه بويا من أز خرويا تاني ميجر يعني هجمار داية ديار كرن از كسي يكامم چند كسا يك برجو يك جمارة ببورن تا تو تا لفر او جي طوان دي دي بيشاروجي ده وني ببينن وكيكو اف تين بكار آنين ودناوري زمان ده وقالك اشتاج هفدو بات قاتينن جيناف كن كسانين خورو نبفيرنجينا وي لفر جيناف كا او دما هاتیه تواندن چه دایا دیار کرن؟ زایند و میجر زایند و میجر باشه؟ جیناف که او یا خورو یا کسانه هاتیه تواندن چه دایا دیار کرن؟ زایند و میجر بویا وی ام ما هن و او وان او بويا وان لفر اي ان قرطافين طوانجينا نا قرطافين طوانجي دناوا جيناف كادا رولك ليسن كرنا جيناف كين كسانين خارو فجوهران دن كرن طواندي دهو دوانه ما يبوريده ما افنا بآواي وي خروبر لي ايرو هنا كي جي برفرهتر جبوكو ام فرق جداهي نابرا وادا ناس بكن ما قلت از بويا من تو بويا تا او بويا وي اي جواني هات نا جواني بر كي بر وي بر
bêrîvanê çû yan jî bêrîvanê anî. Wê anî. An hevalan bajar standin. Kî bajar standin? Wan standin. Ne? Li vir qertafên tawangê em dibînin ku di nava cînavka de roleka pir mezin lêsê û bi taybet kesê sêyem. Ê yek jimar jî û yê pir jimar jî. Ev hat fêm kirin. Niha jî em ê mînakan ser bidin. Berî ku em mînaka bidin em careke dî lê vegerin ji bo em mînakê xwe li vir binivîsin. Cînav pênase. Cînav di nava hevokê de cihê navdêran digirin. Ji ber vê yekê jê re cînav hatiye gotin. Di cînavkan de zayend, mêjer û tewang jî hene. Çi heye? Zayend, mêjer û tewang. Wî, wê, wan, î, ê, an. Baş e? Pirsê we ser vê hene? Kesek ji we rabê bixwînê berî ku em jê bibin. Kerem ke? Cînav ke pênasa, cînav di nava hevokê de cihê navdêran digire. Ji ber vê yekê jê re cînak hatiye gotin. Di cînavkan de zayend, mêjer û tewang jî hene. Her bir Ez şey. wa bixwim cînavkên kesaneyên tewandî min û te, wî, wê, me, we, wan. Her bir şey. Kî jî? Bêrîvan? Cînav pênase, cînav di nava hevokê de cihê navdêran digirin. Ji ber vê yekê jê re cînav hatiye gotin. Di cînavkan de zayend, mêjer û tewang jî hene. Cînavkên kesaneyên tewandî min, te, wî, wê, me, we, wan. Her bir jî bêrîvan. Berî ku em bêne mînaka me pirsa qertafa nekir. Di cînavkên kesane de ê xwerû me got her cînavkek xwedî di qertafe ne? Lê li vir min, te, wî, wê ê yek jimar her çar cînavk çi qertafan digirin? A, û ye. Ne? Dema ku tîpa dengdêr were ye. Dema ku tîpa dengdar bê e. Me, we, wan çi digire? Ne? û in. Her bir şey. Dîsa yê çi? Yê kesê sêyem. Qertafa kesê sêyem ew ye. Cînavkên kesaneyên tewandî. Me, min, te, wî, wê qertafa ew ya digirin. Me, we, wan, ne û in digirin. Niha jî em ê mînaka binivîsin. Mînak. Min. Hevokek ser min. Birayê min şagird e. Her bir jî. Birayê min şagird e. Nêrîna te de qertafa dawî bênivîsîn. Bi peyvê ve tê nivîsîn ya jê dûr dikeve? Fikrek jê dûr kene. Jê dûr dikeve. Çima? Ji ber şagird Reng bêrê. nava. Nava. Her bir jî. Birayê min şagird e. Te Te pirtûk xwendiye. te pirtûk xwendiye. Niha li vir te pirtûk xwendiye. Li vir ya dawî hatiye nivîsîn ev ne qertafa. Baş e? Ne qertafa cînavkê ye. Lê belê qertafa lêkerê ye. Te pirtûk xwendiye. Li vir tenê ev cînav bê qertaf hatiye nivîsîn. Cînavkên tewandî ne wekî cînavkên kesane ne. Te pirtûk xwendiye. Ev îye di bi lêkera xwendin ve hatiye girê de. Ji bilî wê mînak li ser wî nêr yekjimar. Nêr yekjimar. Wî pênûs kiriye. Wî pênûs kirî.
ام دکارن بیجن وی پینوس کری دیسا جی قرطاف نهاتین نویسیم و یک جمار می با وی مامۆستەیە با وی مامۆستەیە با وی مامۆستەیە هەر بژی ما روکان ما أزمون بداوي كرنا ما أزمون بداوي كرنا ما أزمون بداوي كرنا هر بيجي و وسپارتاکین خوا چه کرنا و سپارتاکین خوا چه کرنا برسنا و سپارتاکین خوا چه کرنا سپارتاک ته چواته ته واتیا کاری مالی نه نهاجي لجمع وان مايا ام بنديسه وان هبوكا كيل السروان روكان وان قلق باجار رزقار كرنا وان قلق باجار رزقار كرنا وان قلق باجار رزقار كرنا بله نهاجي امي جارك دلها بوكين خواها قرن براي من شاقرتا براي من شاقرتا تا برتوك خونديا وي بينوس كري باوي وي ماموستيا وي نير مي ما أزمون بداوي كرنا واس بارتكين خواه چه كرنا وان قلق باجار رزقار كرنا لفر هر جيناف كك و قرطا فاويدا ما بيرا بيئة بيرا إشارة كن ليه ما قوت اف خوانت ليكرتي حسباندن إيا قرطافا بليكري بهاتين نفيسين نا قرطافا جيناف كي وي بينوس كري ديسا بليكري بي باوي وي ماموستين ها اف قرطافا ما أزمون بداوي كرنا واس بارتكين خواه چه كرنا قرطاف الفرتننا وان قلق باجار رزقار كرنا باشا ام چند هبوك ناديجي بنويسه جبر بريا مينا كان ام بهتر وانين خوافين دكن ما قلت وي نير وي مي سرمی مامۆستەیە ئەمینا کلیشم بۆ قرطاف تێرە بێ ئەم کارن بێژن هەڤا لێوی پارێزەرە هر بيجي هوا لوي پارێزەرە هوا لوي پارێزەرە پارێزەر چییە؟ محامی نه ايگو ما في مروفان دي پارێزە هوا لوي پارێزەرە نهاجي هوا لوي پارێزەرە لشونا وي ام وي بنویسن تبي مي ليه نا اف هفوك هفوكا كيدن
هەڤالێ وی پارێزەرە هەڤۆکێکی دن لەسەر وێ دیا وێ جێهاتێ یان بەرمالیە دیا وێ بەرمالیە هەر بژی دیا وێ هەڤالێ وی پارێزەرە لەڤێر تیپارە دەنگدارە نه قەرتەفە ئاهاتیە نویسین دیا وێ بەرمالیە لەڤێر تیپا ئی نه تیپا دەنگدێرە یان جی تیپا بدەنگە یا قەرتەفە جیناڤکێن کەسانەیەن تەواندیە دەما ku tîpa dengdêr were ya tîpa alîkar e dikeve navbera du tîpên dengdêr de lêbelê ew bi eslê xwe bi reseniya xwe tîpeke bêdeng e tîpa dengdar carekê din em cînavkê xwe binivîsin û lê vegerin belê niha jî em cînavkên kesanên tewandî min تا وی وی ما و وان چنا جیناڤکێ کەسانە yên tewandî min yek jimar تا دیسە یەک ژمار وی وێ یەک ژمار وی چییە نێر نە زایەند وێ یەک ژمار مێ مە و وان هەر سێ پر ژمار پرژمار نێتار نێتار جînavkên kesaneyên tewandî min te wî wê me we wan heft cînavkên kesaneyên tewandî ne niha yên xwar û şeş in çima ev heftin her bijî ji ber ku di cînavkên kesaneyên tewandî de kesê sêyem zayenda wî derketiye pêş wî wê nêr û mê pirsê we hene ji bo ve bêrîvan ka bixwîne Cînavkê kesaneyên tewandî min yek jimar te yek jimar wî yek jimar nêr wê yek jimar mê me we wan pir jimar nêtar her bijî kî jî rûken Cînavkên kesaneyên tewandî min ji yek jimar re te yek jimar wî yek jimar nêr wê yek jimar mê me we wan pir jimar nêtar lê berî ku em waneya xwe bi dawî bikin em pirsekî dawî ji me bipirsin me got cînavkên kesaneyên xwarû çima şeş in û çima cînavkên kesaneyên tewandî heft in ji ber ji ber ku cînavkê kesaneyên xwarû tenê mêjer dine diyarkirin yanî jimarê dine diyarkirin lê cînavkê kesaneyên tewandî mêjer û zayend dine zayendê kesê çend de zayend daye diyarkirin taybet kesê sêyem de deman bêjin wî û wê her bijî kesê sêyem de mêjer û zayend daye diyarkirin baş e heger pirsê we nema bin em gihan dawiya waneya xwe belê temaşevanên hêja em gihan dawiya vê waneyê heta waneyeke din bimîn di nava xêr û xweşiyê de خمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی
خوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی